Sejarah mencatatkan bahwa wanita Islam pertama yang mati syahid adalah Sumayyah. Nama sebenar beliau adalah Sumayyah binti Khayyat. Beliau merupakan istri kepada Yasir bin Amir dan ibu kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Ammar bin Yasir. Selembut sutra, kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Ketika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayun buaya, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di surga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang
طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء يا مجيب فدتك روحي الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة Engkaulah kekasih hati, kau pemilik rindu ini, rasa yang tak terobati, ingin bersua dekatmu Nabi, ku tebus rinduku ini dengan selalu memuji, wahai Muhammad sang Nabi, sejukkan kegelisahan ini, ya Habibi ya Muhammad, ya Tabibi ya Mumakkah, anta dzul fadlil mu'ayyad, jalla man shalla alaik, ya Habibi ya Muhammad, ya Tabibi ya Mumakkah, anta dzul fadlil mu'ayyad, jalla man shalla لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah
berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pulang bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata
بالكمام ماتت قلوب الناس ماتت من النخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة ماتت قلوب الناس ماتت من النخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة صاحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان ببعت رسالتي ليك نتوي بها الأحزان يا صاحبي يا إنسان هنا وفي أي مكان ببعت رسالتي ليك نتوي بها الأحزان ماتت قلوب الناس ماتت من النخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة ماتت قلوب الناس ماتت من النخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة ماتت قلوب الناس ماتت من النخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة Ya Allah, mudahkan jalanku dalam menuntut ilmu. Ya Allah, berkahi semua ilmu yang ku dapatkan. Ilmu jadi pelita hidup setiap orang, maka haruslah gigih menggapainya. Bismillah, terus melangkah mengejar ilmu demi mencerahkan kehidupan. Bismillah, turuti Nabi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim.
المصطفى كمن سكيم بهذا الوقت نال شفاء وكم به تصال من عبد بالمصطفى السحر بيدي الحالة للصفاء وبيجود العلي بالفضل أهل الوفاء telah lahir cahaya jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri kamin sakimin bihazal waqti nala shifa wa kam bihi tasal min abdi bil mustafa
حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد. صلاة
والكواكب تنجلي. يا نفس نلت المنى فاستبشري وتلاك. يا نفس نلت المنى فاستبشري وتلاك. هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل. هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل. والقلب يرفع والكواكب تنجلي. في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي. ولد المشرق في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي. والقلب يرفع والكواكب تنجلي. وتقولوا آمنا رأيت جمالا. وتقولوا آمنا رأيت جمالا. كالبدر في ليلة يلوها ينجلي. كالبدر في ليلة يلوها ينجلي. والقلب يرفع والكواكب تنجلي. في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي. ولد المشرق في ربيع الأول والقلب يرفع والكواكب تنجلي. والقلب يرفع والكواكب تنجلي. ولد المشرق في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي. ولد المشرق في ربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي. والقلب يخفاك والكواكب تنجلي. والقلب يخفاك والكواكب تنجلي. Diri ini bagaikan daun yang setiap waktu harus bersiap untuk gugur. Kadangkala sampai